Rugirangoga yavukiye muri diyosezi ya Cyangugu mu mwaka w'1956. Yahawe ubupadiri afite imyaka 29. Yari amaze imyaka 36 ari umusaseridoti. Muri jenoside yakorewe abatutsi yabuze abanyamuryango be 8 bose icyarimwe, harimo na nyina umubyara. Yaravuze ati forgiveness makes you free, bivuze ngo kubabarira birabohora. Mu masaha ya saa 5 z'ijoro ryakeye nibwo amakuru yatangajwe ko Padiri Ubaridi yitabye Imana. Ibinyamakuru byo muri Amerika bivuga ko Rugirangoga umubiri we utarukirangwamo COVID-19, ahubwo yararwana n'izindi ndwara zamukomereye kubera iki cyorezo yari yaranduriye mu kwezi kwa 10 umwaka ushize, ubwo yayanduriraga mu isengesho ryo gukiza abarwayi ahitwa Green Bay muri leta ya Wisconsin mu kwa 10. Padiri Ubaridi ntituzamwibagirwa, yari inshuti ya benshi.